ngiye kuba ikaze mu makuru agezweho kuri iki cyumweru cyo ku itariki ya 27 Mata 2025. Reka mbifurize gukomeza kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza ko mwese mukomeza kubana natwe. Ndagushimira cyane wowe wafashe umwanya wawe gukurikira ibiganiro n'amakuru byacu tugutegurira umunsi ku munsi, ugakora kuri subscribe ukanakanda kunzogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona notification zikubwira ko hari inkuru tumaze gushyiraho. Niba utarakandaho uwa mbere mu gukandaho, hanyuma tubane mu makuru yacu abagezweho gatanu kuri gatanu. Ndaza kwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Inzego z'umutekano zarashumwe mu baturage ahita yitaba Imana nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Nyakwigendera amakuru akavuga ko yarashwe agerageza kurwanya inzego z'umutekano zari izamufashe. Ndakubwira ko kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu gihugu cy'u Rwanda rwamaze gufunga abayobozi bagera kuri 3 mu kigo cy'igihugu gishinzwe mine, peteroli na gaze, nk'uko turaza kurebera hamwe byinshi bitandukanye ku birebana n'amazina y'aba bagabo ndetse rero nicyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rutangaza. Ndakubwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Ububiligi akomeje ingendo mu bihugu by'akarere nyuma yaho Ububiligi bucanye umubano n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko byakunze kugenda bigarukwaho mu minsi ishize. Bisa naho rero Ububiligi burimo buragenda bwubaka rero umubano n'ibindi bihugu bitandukanye hano mu karere nk'uko tugiye kubirambura muri amakuru ku buryo ubu urambuye. Reka mpere kuri iyi nkuru kandi ari nako nkuha ikaze, nkubwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Ububiligi Maxime Plevo kuri uyu wa gatandatu yagiriye uruzinduko muri Uganda n'u Burundi, agirana ibiganiro n'abayobozi b'ibi bihugu bitandukanye. N'ibiganiro kandi byibanze ku bibazo by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko. Nyuma kandi iyo kubonana na Perezida Museveni, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Ububiligi abinyujije kuri X akaba yagize ati rero maze kugirana ibiganiro byubaka cyane na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Uganda kandi igira uruhare runini mu mutekano mu karere, kandi ndashimira imbaraga zayo zikomeje mu guteza imbere ibiganiro by'akarere, ubufatanye n'abaturanyi no gufasha impunzi. Twaganire kandi ku byihutirwa ku bahora rero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibibazo byimbitse bigomba gukemurwa birasobanutse, kubahiriza kandi imipaka, kwishyira hamwe k'ubukungu mu karere, kubazwa uburenganzira bwa muntu ndetse no guhagarika imvugo zibiba inzangano ndetse n'iterabwoba nk'uko yakomeje kugenda abigaruka. Ku bijyanye kandi n'umubano w'impande zombi, yavuze ko Ububiligi na Uganda byishimira rero ubufatanye bumaze igihe. Agira ati gahunda yacu y'iterambere iriho yibanda ku buzima, uburezi n'igisirikare hamwe n'ibisubizo rero bifatika ku baturage ba Uganda. Twasuzumye kandi uburyo bwo kwagura ubufatanye, harimo kandi no mu bucuruzi ndetse n'amahugurwa ya gisirikare nk'uko Maxime Plevo yakomeje kugenda abitangaza kuri uyu wa gatandatu kandi ku itariki 26 Mata 2025. Uyu mugabo kandi mu ngoro ya Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakiriye rero Minisitiri Maxime Plevo wahageze avuye mu gihugu cya Uganda nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Ibiganiro byabo byibanze ku gushimangira umubano w'ibihugu byombi hagati y'igihugu cy'Ububiligi ndetse n'igihugu cy'u Burundi, ibibazo by'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane kandi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku bufatanye mu bukungu na politiki hagati y'ibihugu byombi. Biteganyijwe kandi ko kuri iki cyumweru uyu mugabo rero uri mu ruzinduko mu karere araza guhita yerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaza kuba ari Kinshasa aho agomba kugirana ibiganiro na Perezida Felix Tshisekedi rero n'abandi bayobozi mu gihe atabashije kugera mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu giherutse gucana umubano n'igihugu cy'Ububiligi. Nubwo rero u Rwanda rwacanye umubano n'igihugu cy'Ububiligi, Ububiligi bukaba bukomeje rero umubano wabwo n'ibindi bihugu bituranye n'igihugu cy'u Rwanda. Ndetse ikindi kandi uyu mugabo akaba ategerejwe kuri iki cyumweru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho za kuganira na Perezida Felix Tshisekedi rero wari i Vatican ku munsi w'ejo, umuhango wo guherekeza Papa Francis witabye Imana kuwa mbere w'iki cyumweru turimo turasoza nk'uko byakomeje kugenda byandika. Uruzinduko rwe rero rugomba gusiga hari byinshi bikozwe cyane cyane mu byo aganiraho n'abakuru b'ibihugu bitandukanye birimo Uganda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Reka dusimbukire mu gihugu cy'u Rwanda n'ubundi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rufunze abayobozi bagera kuri 3 bo mu kigo cy'igihugu gishinzwe mine, peteroli na gaze RMB, rubakurikiranyweho kandi ibyaha bya ruswa. Abo ngabo rero uru rwego rufunze barimo uwitwa Rwamushana Augustin, hakaza uwitwa Kanyangira John ndetse na Niyongabo Richard. Bafunganywe kandi n'abarwiyemezamirimo bagera kuri 4 bakekwaho kuba bafatanyacyaha mu byaha rero bakurikiranyweho. RIB kandi binyujije ku rubuga rwayo rwa X yatangaje ko abafunzwe bose uko ari 7 bafungiye kuri station za RIB ya Rwezamenyo ndetse na station ya RIB ya Nyarugenge. Yavuze ko rero bakurikiranyweho ibyaha biri mu ruswa,
gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite, kwigwizaho umutungo ndetse n'icyaha cy'iyeza ndonye. Muri ba rwiyemezamirimo kandi amakuru avuga ko bafunzwe harimo umunyemari witwa Philippe Ndagijimana usanzwe afite rero sosiyete yitwa Gamiko ifite ibirombe Bashama rero gicukurwamo gasegereti, akaba ari mu murenge wa Kigali. Uyu mugabo ni umugabo ukomeye cyane ndetse n'iki kirombe ni kimwe mu birombe bikomeye cyane biriherereye rero mu murenge wa Kigali. Hakaza rero undi mushoramari witwa Jonas Habinshuti, bivuga ko rero ngo afite impushya nyinshi zo gucukura mu mazina ya sosiyete zinyuranye, ndetse ngo akaba hari izo rero ajya agurisha cyangwa akagurisha imigabane kandi itegeko ritabyemera. Ndetse hakaza n'undi mushoramari witwa Karisiti Kwizera. Abashoramari bagera kuri 3 bakaba bafunganywe n'aba bakozi bandi bagera kuri 3 b'uru rwego cyangwa se b'iki kigo rero gishinzwe mine gazi na petroli, uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Ikindi kandi bivuga ko ngo bariya barwiyemezamirimo bafatanyaga n'abayobozi bo muri RMB bafunzwe gukora ibyaha birimo amagendu y'amabuye y'agaciro. RIB kandi nyuma yo kubata muri yombi yahuriye abantu bose bishora mu byaha bya ruswa cyangwa se rero bakoresha ububasha bahabwa n'amategeko mu nyungu zabo bwite, ko bakwiye kwirinda ibyo bikorwa kuko rero bihanwa n'amategeko. RIB kandi yibukije abaturarwanda ko icyaha cya ruswa ari icyaha kidasaza, ko rero igihe cyose ibimenyetso byabonekera nta cyakabuza rero ko batanga ayo makuru kugira ngo ababigizemo uruhare bakurikiranwe, nk'uko umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yamaze rero gutangaza byinshi bitandukanye ku birebana n'aya makuru. N'abagera kuri 6 bose rero bari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Ubwo rero hakaba hategerejwe gukorwa ku ruhande rwa dosiye zabo, nibava mu bugenzacyaha bakajya mu bushinjacyaha mbere y'uko rero urubanza rwabo rutangira ku birebana n'aba bayobozi bo muri RMB ndetse rero n'aba bagabo ba rwiyemezamirimo bakaba n'abashoramari bakomeye cyane barimo wari ufite sosiyete yitwa Gamiko ifite ikirombe cya Bushama. Ni kimwe mu birombe rero bicukurwamo amabuye y'agaciro, ni kimwe mu birombe bikomeye cyane, kikaba gicukurwamo rero gasegereti, kuko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Reka twerekeze mu ntara y'uburengerazuba, mu ntara y'amajyepfo suri. Amakuru akavuga ko umusore w'imyaka 28 witwa Pascal Ndayisenga yarashwe ahita yitaba Imana nyuma yo kugerageza gucika inzego z'umutekano zari zamufashe kuri uyu wa gatandatu mu masaha ya saa 8 z'amanywa. Amakuru avuga ko ibyo byabereye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ngoma mu kagari ka Fugi mu mudugudu rero wa Agasha, nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Amakuru kandi atangazwa na polisi avuga ko Ndayisenga yari yafashwe ku wa gatanu hamwe n'abagenzi be bagera kuri 2 bakekwaho kwiba insinga z'imirinda nkuba ku mapoto y'amashanyarazi, aho rero bafatanywe ibiro bisaga 25 by'izo nsinga zose. Polisi kandi asobanuye ko ubwo bari bamaze gufatwa, Ndayisenga yagerageje gucika yiruka ajya mu mugezi wa Kanyaro, aribwo rero yarashwe akaza guhita yitaba Imana, nk'uko aya makuru abigaruka. Polisi kandi polisi kaba yarashe rero uyu umuturage yaje gusaba abaturage kwirinda kwangiza ibikorwa remezo rusange ndetse no gukorana n'inzego z'umutekano aho kugerageza kwiruka mu gihe rero bafashwe bakekwaho icyaha, kuko rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwakomeje kugenda rubisaba rero abaturage cyane cyane nyuma yo kuraswa k'uyu muturage rero ahunga inzego z'umutekano. Ibintu byaje kumuviramo rero urupfu ku birebana na nyakwigendera wafashwe rero nari kumwe na bagenzi be nyuma yo gufatanwa ibiro bisaga 25 by'insinga z'imirinda nkuba ku mapoto y'amashanyarazi, nk'uko inzego z'umutekano zikomeza kugenda zibigaruka. Mwirinde abaturage rero, yirinde ibyaha nk'ibi ngibi bishobora kuba byagukururira urupfu cyangwa se bikagushyira mu yindi kondisiyo navuga itari nziza. ni ukubyirinda rero kubirebana n'abaturage. Ariko by'umwihariko rero ikindi kandi hanagirwa byinshi bikorwa rero, hakagirwa inama abaturage mu kuba bakwirinda mu gihe bafatiwe mu makosa yo kuba rero batoroka inzego z'umutekano cyangwa se bakagerageza kuzirwanya. Ibintu rero bishobora kuba byaviramo rero ukoze icyo cyaha kuba yahura n'izindi ngaruka zitari nziza. Reka rero mbashimire mwese mukomeje kubana natwe, mukomeze kugira umunsi mwiza, ari nako mukomeza kugira ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira mu makuru yacu agezweho 5 kuri 5. Inkuru zacu nakagaruka, mukomeze mukore subscribe cyangwa se sabone musi iyo video yanyu hepfo gato mu ruhande rw'iburyo, muraza kubona byinshi bitandukanye mu makuru yacu aba agezweho. Hanyuma mugiye mukomeza mudukurikire 5 kuri 5 mu misiri imbere, turenda kuba twatangiza rero izindi gahunda zirebana n'ubuvugizi cyangwa se n'ibindi bikorwa byose birebana n'abaturage muri rusange. Ubwo rero mushonje muhishuwe ku muyoboro wacu w'amakuru kugira ngo
mubashe kubona byinshi bitandukanye mu byo rero tubategurira umunsi ku munsi 5 nta kindi rero navuga uretse kubifuriza kugira weekend nziza ndetse n'icyumweru cyiza kuri mwese muba mudukurikiye. Hanyuma rero abagiye mu materaniro n'ahandi mu bikorwa bitandukanye, abagiye mu kazi, abadukurikiye bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, yaba rero ku mugabane wa Afurika, mu gihugu cy'u Rwanda bumva ururimi rw'ikinyarwanda aho bari hose, yaba hakurya y'umugabane wa Afurika, mwese turabashimiye cyane. Mukomeze kugira ibihe byiza na weekend nziza.